Usele maswati namahla namhla 28 February 2024 sisendaweni esemahlabathini la siyolila khona futhi ekhaya kaDlamini la kushone khona. Solo nje sihambisa lelivangeli lelithi asisitaneni sikhombise uthando kwemaswati ngentindlela ehlukahlukene njengaloku sathi-ke bonke ukuthi umfuna kahambile kuyaye vele ukuthi kube khona labahlala endlini kusalungiselelwa loyo msebenzi wekumbeka endlini yakhe yekugcina. Siphethe-ke lokhu namhlanje sita ukuthi nje bathawuthi basehleli beve bapheka lokho naloko bentelwe bakwentako. Ngiko nje lokhu sesivele sesiyongena khona ekhaya kaDlamini. Abakulelo likhaya nakuhlushekile nje ekule ekhaya elineneni bese nami sengiyathunzeka sengiyathola ukuthi nathi sihluphekile. Siyabonga nje sibonga lapha kuchamuke khona nkosami uNkulunkulu abese uyabusisa kwanze ungagcini lapha-ke nkosami uchubeke nje uNkulunkulu wathi ngabusisa nje nkosi yami nibusiseke ngikunipha tinhliziyo nje letinaNkulunkulu ngoba umfuna kenta nje ungagcini lapha-ke nkosi yami uchubeke nje uNkulunkulu wathi ngabusisa nje nkosi yami nibusiseke ngikunipha tinhliziyo nje letinaNkulunkulu ngoba umfuna kenta nje nosuke anale nhliziyo yebuNkulunkulu ngoba le nhliziyo yebusathane ngilelethi batatibonela nje bona khona lapha bahlupheke khona bahlupheke thini tatibonela nje natile-ke nini ukuthi luhlushekwe ekhaya nje nathi sihluphekile lesinako lokuncane asikumikise kulela likhaya utawubusiseke. Siyabonga kakhulu bonkhosi, siyabonga Nkosi yami umusa kaNkulunkulu ube mhle tinhliziyweni tenu. Siyabonga kakhulu Nkosi, siyabonga Dlamini.